Kuhagara wanyuma y'abataka kumanya ebi bagambiraho polisi nikwena yo kwiha abagufu n'abaringwa okuzombariya kamwe omuri Kabwehe Division omuri Shema Municipality aho emotoka y'ekika kya Primo namba UAR 692V yashange pakingira hagati y'oruguuto bakama bayo batari kureeba batyo bakagyetoroza obupande bwabo. Rero nikwo kutandika kukora okucondoza aho bashangamu embunda y'ekika kya UG UPDF 5-3-4 AK-47 emiguha hamwe n'omuhoro. Ndabaho sanga moto ke pakingira amahanda nanyagera abanda narango kujya amahanda abantu turabaho tureba moto ke pakingira kuza kuringuruza turebera mu mbundu hanyuma ko kutera DPC akajya mu kaiza ikamwanya abatura ekintu ekyo bashobora kucyaba tahabunkenke burengeserize ahabo kuba umwanya ngo gumwe kwitire guriya kituro k'abantu moto ke pakingira hari mu mbundu kandi bakumanya ubwiro ukwegireho ningeresi rweki kandi washanga motoka mu mbundu none mangwe mbundu neri yo muhando mubi so nyonkanye ubwo mwanya gwe nuko gurigwena kurugapukana no komisho bakizire kwitira abantu tushanga umayito mukasheshe tutakuma okuzigire kitu twerarikirire nke town ya Kabuhe okushanga emotoka nebasa kwemerera hagati y'oruguuto rumwe mbundu kandi yitutekateka ngo yiziro muringo mubi etakurebuka mukama wayo abatakabona bakagira ubwoba. So mbwene kandi ntusima abakubasa kureba ekintu nk'ekyo bakaha information itwa bebembezi kandi tukagakanito tukahereza information abikikwataho aba ubwo hati n'abashaba polisi nabo byo kwerinda ukongeramo amani mingi kucendeza buhenda barajiro nenkoze bikurekeraho kuzirekura speed. So ariho gukushanga habo ekintu umuntu yari tonka kavuyo ari kwerekera kwita umuntu bamukwata bamutwara polisi ata butakayikire na mwazo ushanga yagarukira mu cyaro kandi umushango guyana akora ine kubanza kugumayo bakamucondoza ushanga bamutwara umukasesha umushango ni muhango ushanga umwazi yari yo mukanara barabamo ati ensonga nkejo nayo twansaba kugira ngo government tutereho byo kurango yakendeza uwo muntu wakwatira mu cyagaro cyango yacyondozibwaho kandi bamutereza kugira ngo cyagariza abantu imitima munda no kugira ngo byo kwerinda batakarujira hamwanya. Mukama w'emotoka owamanywanka Apollo Kansime inzara ya Mijina Kagango Division yarebuka atyo nuko kushobora kw'emotoka emwibiruho bwa nyuma yo kumuturugunya bereninga aho mushaye hari nyebuza nyantbora afano umbe nyina wabajwere yori yabajwire ki yaho yamahe jacket inguruka mukwatarante nyuma tatakatera ki abantu aho barya kumaze kumukwate mbondo bamba bagikwatira ata konkarbe yari yagire ninjira hati kumaze kumukwate mbondo bambagireka egwa hansi injira variant mumwe yambondo mujibike rero bahora nyowe batire nyowe nje ntikumure kurapaka bantire neshaka mbere ninyuha mukono ugu yayongera yashobora ko kuza kuterwa abire na etasa masasi agumeje Darius Matomi wabishatu mwenda brigade Rubirizi rukora nka political komisa originarimi hamwe no mukumi we babire nibenda kumutera bwa nyuma yo kusinda ugunya koromi yanje antire we no mutabani bantera mutabani kwa herze yareka kuntera yihahembu ayiranka hariya hato gombe nkwisa totakateri sasa nama hatotakateri sasa mwine hatkunjile kujiranti umusindi kantende bo mushakatine rutara abata tatiro na heno tagatina shonga yona mushinje nitwose nabonye ubwo nyakoromi yanjuri yantiye benantire kandi uhundije aha niho abatura bayihanangiriza ibo butahunamere cya kubasa koreto bunkenke umucanga bari kutina kitandigaho bere kintu nk'ekyo bakatwa information mureke gumana umutina mukifuna nk'umuntu ayine nk'embundu nk'egeri yo motoke pakingira mu muhanda mukabura kutwa information akubane basa korete kizubu etawunitu yaho ababona kucondoza kwaheza kwani bija kwiguraho emishango yo kunywa marwa bakarwo mu mbera bakarwana utireho no kwatijage bukwato bya government birumwe mbundu kandi afutwagera kora storage bona babari hari Shema Central Police Station bakubuzubwa kasyo na Kahindo
Makuru agagasha kwa Gerard Tugume abwa Tayari West umurishema.